مارننگ بچوں، آج ہم لوگ اس ویڈیو کے ذریعہ کلاس 4 کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں گے۔ اس سبق میں زبر کی مشق کرائی گئی ہے، جس میں پہلا ہے پے رے زبر پر، جیم گاف زبر جگ۔ اس طرح سے آپ دیکھیے، بے الف زبر با، بے الف زبر با، بابا، کاف واپس کو، ہے جیم زبر حج، پے رے زبر پر، حج پر، جیم الف زبر جا، نو الف زبر نا، جانا، ہے بڑی زر ہے، بابا کو حج پر جانا ہے، بے الف زبر با، ہے رے زبر ہر، باہر، سین بڑی زر سے، علی مد آ، کاف رے زبر کر، آ کر، یہ ہے زبر یہ، کاف الف زبر کا، میم ساکن کام، کاف رے زبر کر، نو الف زبر نا، کرنا، باہر سے آ کر یہ کام کرنا، باہر سے آ کر یہ کام کرنا، سین الف زبر سا، رے الف زبر را، سارا، کاف بڑی زبر کے، پے الف زبر پا، سین ساکن پاس، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، کالا، پے رے زبر پر، ہے بڑی زبر ہے، سارا کے پاس کالا پر ہے، سارا کے پاس کالا پر ہے، دال الف زبر دا، رے الف زبر را، دارا، کاف واپس کو، جیم گاف زبر جگ، دال بڑی زر دے، دال واپس دو، دارا کو جگ دے دو، دارا کو جگ دے دو، بے الف زبر با، بے رے زبر بر، بابر، سین چے زبر سچ، بے الف زبر با، تے ساکن بات، کاف رے زبر کر، تے الف زبر تا، کرتا، ہے بڑی زبر ہے، بابر سچ بات کرتا ہے، بابر سچ بات کرتا ہے، بے الف زبر با، زال، زے الف زبر زا، رے ساکن، بازار، جیم الف زبر جا، نو الف زبر نا، جانا، بازار جانا، کاف میم زبر کم، علی مد آ، ٹے الف زبر ٹا، آٹا، نو ہے زبر نا، لام الف زبر لا، نو الف زبر نا، لانا، کم آٹا نہ لانا، بازار جانا، کم آٹا نہ لانا، سین الف زبر سا، رے الف زبر را، سارا، علی مد آ، پے الف زبر پا، آپا، سین بڑی زبر سے، میم تے زبر مت، ڈال رے زبر ڈر، نو الف زبر نا، ڈرنا، سارا آپا سے مت ڈرنا، سارا آپا سے مت ڈرنا، بے سین زبر بس، پے رے زبر پر، جیم الف زبر جا، نو الف زبر نا، جانا، بس پر جانا، کھے تے زبر خط، ڈال الف زبر ڈا، لام ساکن ڈال، علی مد آ، نو الف زبر نا، آنا، خط ڈال آنا، بس پر جانا، خط ڈال آنا۔ آئیے ایک بار روانی دیکھتے ہیں۔ بابا کو حج پر جانا ہے، بابا کو حج پر جانا ہے، باہر سے آ کر یہ کام کرنا، باہر سے آ کر یہ کام کرنا، سارا کے پاس کالا پر ہے، سارا کے پاس کالا پر ہے،
दारा को जग दे दो, दारा को जग दे दो। बाबर सच बात करता है, बाबर सच बात करता है। बाजार जाना कम आटा ना लाना, बाजार जाना कम आटा ना लाना। सारा आपा से मत डरना, सारा आपा से मत डरना। बस पर जाना खत डाल आना, बस पर जाना खत डाल आना। इस तरह से प्यारे बच्चों आगे एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें आपको सही लफ्ज़ को नीचे दी हुई खाली जगह में लिखिए। ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनको नीचे खाली जगहों पे आपको पूरा करना है। पहला है कब, दूसरा है अब, तीसरा है चादर। इस तरह से जो सारे अल्फाज दिए हुए हैं जहाँ पे जो सुटेबल होंगे वहाँ पे आपको लिखना है। जैसे पहला हम आपको बताते हैं कि डैश डैश दिया हुआ है नारो, यानी कि जो डैश है उस पे वहाँ पे कोई लफ्ज़ रहेगा तो नारो। यहाँ से आप इनमें से चूज़ करेंगे कि कौन सा लफ्ज़ यहाँ फिट बैठता है। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे फिट बैठेगा। अब ना रो, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे अब ना रो। तो इस तरह से जो भी खाली जगह है यहाँ पे आपको फिल करना है। और आप एक्सरसाइज और सबक लिख करके कॉपी पे उसका फ़ोटो लेके आप ग्रुप में सेंड करेंगे। शुक्रिया।